Atala fatilo Samoa Entertainment TV mai pia ili nei fo i tula ai si mai pafonga. O toe whase ese ai nei matai e to alua lea na whatau tō la tō whinga whaamsino whaamsinonga o whanua maswafa. I tala mai tutono ntanga nunga whaamsinonga i pa angaile o mana o whailo swafa. O leo uli o leo sfroi le lua lua o aperila. Lea na whai el whaamawaenga le sunga whai malo matu mua Matthew le misio. Matau wewa le levanga mu pōl whaamsinonga o whanua maswafa. Whai malo matu muan whatau tōl to whinga o sweeper Sene. Ma le whaamsino le sunga ta wewa. Pei tai ul whaamsinonga māwanunga lina angi ai, le aloa ia o nato whinga. O le masino te semol tau sanga utua nai, na whatau tō ai nei ta mali e le pristene o whaamsinonga o whanua maswafa, fe pule ai atila ropati. E ui se tu alalo le minista, le fionga mata mua vasati pulfana, e whata atia le whatau tonga ona i soli tu la fono, e pe ona whautua atu le loa e sili, e sunga sua Helene Warrock. Na tātou whesilingia le fiongal ministai sono pinangalo whaalia le whaamawaenga na whaia. Peitai, e le eisa na saunua ngā aloa ia na tu ina mai, taluai ele i aloa ia tō whinga whaamsino. O whesilingia i nei le anu ese, o le loia sili lango ma le ofisa. O whaamaunia mai le fionga le loia sili le malo le sunga sua, Helen Warrock. Le umona whaino ane le fionga fuimono sefo ainu o le aia tuua le ofisa o le loia sili. O fui mono o loia umia le tō whingo le loia sili lango, peitai. E le maus tātou sota inga ma le fionga fui mono le mafo anga o le alu ese ai o le ofisa o le loia sili. Ai le tali mai le sunga sua ina ofisi niele le tiopolensia. E le iwhaate ia ina ua maua le tala. Na ia wha maunia mai ai le whailo atu e fui mono lan fuafuanga, peitai. O le fionga fui mono, o lo ngafa mamata upu tau whaamsinonga, Civil Litigation ma le Opinions Division. E ngafa ma le whaio whautuanga wha tu la fono. I tu la fono multa ia mtanga luengam wha la poptonga al malo. O le vanga fo ile le officer lo yesile, tu la i moto tino le malo le whamsinonga mawanunga, o whamsinonga wha i tu malo ma le whamsinonga o apili. Ia mautino le wha tino ngā luenga e tu sai mal tu la fono. Le fionga fui mono na tu mo le officer lo yesili, il whamsinonga le vaya Sene il mta upulea na tangia il vanga wha ufai le fast, ma le fionga to mata nora le ota e lui no fota maita i wha popo e lua o le panemene. Na i oele li talavo ya suti le ato whau e lua whātau sanga o whale ula ilo na mōlianga o le wha o li matunga. O le mta upule na maita i tuina i e le whamsino ngā Justice Vui. Le wha o li mo whau i se li e li masfultau sanga i whale ula ya au kusol tau sanga taluai. Ma i se inunga i le whangu malosi o le Roma Vodka. I wha mau ngā leo le na a fiesa inu wha atasi ma whau ma isi ali e toa lua. Na tui e whau i na ua le abatua le ipu ia ia. Tau le ngutu le tui ma matapongia ma avea i le fale. Ai nā la e matoe o malo nā tali i le taxi i le fale o whau. Ma e sa le te tau o na tupu e pe o na ta o e Justice Nelson. Na fusul toa lua lea matoe a fia i ta malima sfultau sanga. Ma ave ai i le fale mai, tonga fiti ma ave le fale mulmuliane na toe ave fo i le fale mai tonga fiti ma manuia. Mai tawina fo il whamsinonga, le awali i le tonua, wala i loa mai le fale tonu na tupu, o le ava malosi e le osa mea mo la ua, peitai. O le tala fia i le whamsino, wha maunga matala o whau, wale toe inu. Sa no Justice Nelson, o lana tala le whaipe i tangata inu e o atu il whamsinonga, ale mawhai o na inu mo le whautauta awa to e inu. Na tele le sao le whaato e se ngā whau malo na langolango i le nā awhia, ma le awai por kalame to e fuata ina. I le whai unga le whaamsino. Le lei fo ilona li poti mai le vaenga nofo vāwa aia, mōlianga mua lea, mai o tulilo na ono vā yaso, i le por kalame whaapitoa a le Salvation Army. Wale se whaasalanga whaafale pui o whau mta upule nei. A ua fola ia i le whamasino, a le tu whautua ina ma to e soli tu la fono, po le ava malosi, po se a lava le mafuanga, o le alu sa o lo el whalpui tanu malala. A ua tu ia i le ono masina no whawava iai ma ia inga whaapitoa e lua, se lau tu la o ngā luenga mo le lautele, ma uana i to e inu se ava malosi e au fiai ma le pia pulu le whailfale. O whaamawina fo el whaamsino, Justice Nelson, a afianga whaaua o tātou talavou ma le whangu malosi leo le rova. Taimine ua polo a ia le komiti whaatonu
o le ava malo sili le whaasa ai o na toe ngau sia le whangumano su le rova i Samoa mo se taimi. Wale tutusa tupe maua le whaalapo tutonga o whanua le malo le Samoa Land Corporation. Ila na tala whaatau le tupe lata mai o whaamawina ai le pau. Lua te sima le 5% o whaititi ai na tupe maua. Ile piliota whaamawina talu fisosoani o lo tuinatu moana paanga. Ile taimi o le whaamaitela lo COVID-19. Le ana tapuni ai tatu tunu umale mwhaya i tangata na whaya la tupe meni. Tusa o le fitu se fulu 5% o tupe maua le salasi. E sauma yana whanua lisi, ma leisi 20%. E maua mai maketi pe o sa valalo vai tele msale longa o mlaita Apollo, o le foleata golf course, o le fale tali malo i malifa le malifa lodge maisi. Peita elo moli mawina fo ili se itia o ana tupe faalu, mai le fitu tesimal fitu miliona, ile valu tesimal fa miliona mol taimila valea po piliota fa mawina. O le whaateleina o ana tupe faalu, ona o le whainga o le awala fau i ana whanua lisi, ma le se itia o ainga i songi whare lau niu. Ma isi vai ngā tupe whao ngā se i o mai i taimi o a fianga o le COVID-19. O lo atangia fo i wha mau maunga o le piliota lava lea. O le 5% o tupe alu o le salasi. O le wha ngā ueina o le ofisa ma le wha tinonga o ngā luenga le wha lapo tonga. Pei taito e lua vai aso le wha salonga wha lau i tele. Mo le sa ili ai o se ofisa sili o se CEO ale salasi. Ina o latai fo ina umale kon kalate tonu tau sanga ale pule o yei nei le tofa ulungia pe telo ta vesi. O le salasi leo lo ngafa ma le vaia o le silie le luas fufa afe eka fanua o le malo i vaenga o le atunu. O le salasi fo e vaia le marketi vai tele sa le longa ma le flea marketi sa valalo. Ae o le avano le pule sili po le CEO o whaasalau whaalawa i tele nei. E mō tangata anga ba e whaunu ni ala tau tau sanga kon kalate tonu tau sanga. I lalo le pulenga le tau whaunu ngia o le Samoa Land Corporation po le sala sisa whaamawina le iai o ana tupe whaasili na maua. Po o polofiti a le sala si se iao o mai i le taimi wa afi ai le tamau ainga o Samoa i le misela so o mai ai lava ma le whaamaitela le COVID-19 se funu iwa. O lana lipoti talu ai nei mo le tausanga whaaltu pe lua o lua o. Whamawina ai le pa u o lana polofiti le tolu tesi ma le 5 miliona ta la tusa ma le se fulu 5% wa whaititi ai. Whaatusa le 5 miliona i le tausanga i lumatu e pe on whamawina en lipoti whaatausanga. Lau Samoa Entertainment TV mai pia ma na tamua e whai ua nei fwoi vai aso ma ni mea sa pati a joe pe loa i mai skole lo fo le tua faso i fwoi ya.